Ko te whāinga matua o te hōtaka whenua kura, he whakangungu rangatahi kia uru ai rātou ki ngā mahi ahu whenua. Ko o tautahi te tūranga waiwai o te hōtaka whenua kura, kei te whai pūtea ia whānau ora. Hei Tāhania Douglas, ko te hia o ngā kai hautū i te hōtaka kia māhora atu ōna āhuatanga whaihua ki te motu whānui. Ko te pātai nui o tēnei kaupapa whakapiki pūkenga i roto i ngā mahi o te taiao. How do we get most of our young people back managing our own assets, our own lands and the whānau farm? I tīmata hia te kaupapa o whenua kura i te tau 2014, hei whakaki i ngā whāwhārua mahi i te rāngai ahu whenua. Ko tahi te moemoia, ki te whakatua no i te kanohi Māori, ka rungi o tātou whenua Māori. Ahakoa te nui o ngā rawa Māori e hāngai ana ki o tātou whenua. Ko te raru toru noi ho ngā kaimahi Māori kei te mahi rungi i rā whenua. I te pihinga mai o te kaupapa ko ngā mahi pāmu miraka te aronga matua. Heoi anō, kua tino tupu te kaupapa. We've moved into apiculture, horticulture, kiwi fruit, to aquaculture, fisheries, viticulture, conservation, ecotourism. So we've really expanded our scope across a number of primary sectors. Me te aha, kua ngā whāte tupu o ngā hua. Aho ono tekau oro o ngā rawa o Aotearoa, ka hāngai ki te whenua me te moana, engari ahua iwarau o oro anake, te tokomaho te iwi Māori ka whai tūranga mahi ahu whenua. We've seen a lot of our young Māori move into employment, but also into leadership positions. We've had one of our students who come runner-up at the ahu whenua, Young Māori Farmer. Heoi anō, e whakapono ana te rōpū nei ka whai hua ngā rangatahi o te motu ki te ruiruia ngā kākano o tēnei kaupapa ki wāhi kē. Nā reira, kua ngātoro ngā peka o whenua kura ki te motu. We're moving into the North Island, so we've partnered with Taratahi and Marsden around sheep, beef and apiculture, and also we've just partnered with Te Awanui Hukapak and Toi Oho Mai around the horticulture sector in the Bay of Plenty. Majority with a focus on kiwi fruit, and then also Auckland. Some exciting times next year. So there'll be a few challenges, but it's some exciting times, and we just want to make an impact into the Māori workforce and the economy, and the only way we could do that is by scaling up. Heia pōpō tua i te whakapōtaitanga mo ngā akonga pāmuhipi kau me te tiaki pi, e puta i ngā tauira o e ngā kaupapa ki te rāngai mahi. Tāhania Douglas, Te Karere.